لدیاربکر یکمین پیشنگاه گشتیاری و گاسترونومی یا مزوپوتامیای به بشتاری پارێزگار دیاربکر منیر کارالوğlu پارێزگار هەولێرê امید خوشناو وزیر گشتیاری و چاندی کۆمara ترک li Bakurê Qebresê Fikrî Ataoğlu serokê jûra bazirganî û pişesaziya Diyarbekirê Mehmet Kaya û rêveberên jûrên bazirganî û geştiyariyên li Tirkiye û Herêma Kurdistanê dest pê kir. Parêzgarê Hewlêrê Umîd Xoşnav li darxistina pêşangehê û xurtbûyîna peywendiyên Herêma Kurdistanê bi Diyarbekirê re girîng nirxand û anî ziman ku divê rêbên xweşkirin da ku sûdbexşiya her du welatan jî baştir bibe. Parêzgarê Hewlêrê dazanî ku ew amade ne ji bo pêşxistin û başkirina peywendiyan û balê kişand ku divê seferên rastevxwe di navbera Diyarbekir û Hewlêrê da jî bên dest pêkirin û zêdekirin. Serokê Jûrî Bazirganî Herêmê Kurdistan û Berêberî Giştî گەشت و گوزاری هەولێر و بەڕێبەری گشتی گەشت و گوزاری دۆک ژوورەکانی بازرگانی هەولێر و دۆک و سلێمانی کە لەو پێشانگایە بەشدارین لە ئامەد بەڕێوە دەچیتن ئەوە دەلالەتی بەرەو پێشڕۆبردنی پەیوەندیەکانمانە کارنامەی حکوومەتی ئێمە بریتیە لە فراوانترکردن و باشترکردنی سەرچاوەکانی داهات وڵاتی ئێمە بەشێکی گرنگی پێکاتە سروشتێکی ئەوەیە لەبارە کە پرۆژەی گەشت و گوزاری ئەنجام بدرێتن ئەو جۆرە پێشانگایانەش و ئەو تێکەلیەی لە نێوان هەرێمی کوردستان و لەگەڵ وڵاتی تورکیا ئەمە پێمان وایە دەبێتە هۆکار و هاوکارێکی باش لەوەی کە پەیوەندیەکانمان بەرەو پێشتر و بچێتن و دەرفەتی کار لە وڵاتی ئێمە لەبارە ئێمە لە وتارەکەی خۆشمان وێ ڕێگەیاندنی سڵاو و ڕێزی سەرۆکوەزیران ئەوەشمان داوا کرد کە دەتوانن کۆمپانیەکانی وڵاتی تورکیا کە ژمارێکی زۆر لە کۆمپانیای بیانی لە هەرێمی کوردستان هەن بەڵام وڵاتی تورکیا ژمارێکی زۆرتری لەو ژمارەی بەبەرکەتیە ئێمە لەوێش تاکیدمان کردەوە داوامان ئەوە بوو کە گەشتی ڕاستەوخۆی نێوان هەولێر دیاربەکر ئامەد دەست پێ بکاتەوە بە سوپاسەوە لەلایەن بەڕێزوالی دیاربەکر پێشنیارەکەی ئێمە پەسەند کرا ئەوان دیراسەی ئەو بابەتە دەکەن بە ئومێدی ئەوەی لە زووترین کاتدا بتوانین گەشتی ڕاستەوخۆی نێوان هەولێر ئامەد دەست پێ بکەینەوە. Di pêşangehê da li gel geştiyarî û peywendiyên geşt û guzarî tamên taybet yên xwecih tên danasîn û her deverekî bi tamên xwe ciyê xwe girtine. Li vê standê jî tam û berhemên taybet yên hêneya navçeya Diyarbekirê tên danasîn û serokê şaredariya Hênê İbrahîm Lale jî derfetên danasînê girîng nirxand. Ki vî fuarê da ilk defa turizm gastronomî fuarî viya hazır kirine ji wan gişara teşekkür dikim, hürmet û saxiya xwe sunmuş dikim. Tabii Diyarbakır kültür olarak, yemek olarak, tarih olarak dünyayı da ciyê xwe girtiye. Fakat maalesef me vî şehîrê dünyayê yani me tanıtmışe insanı vî zamanê nekiriye. İnşallah îsal ilk defa gastronomi, turizm fuarî vebû. Em ji ana pêda gerçek Diyarbakır di dünyayê da ciyê xwe bibîne. Yekemîn pêşengeha geştiyarî û gastronomiyê ya Mezopotamyayê dê heta 27 Adarê ji bo serdanan vekirî bimîne. Sıdık Eren, Kürdistan 24, Diyarbakır.